Voini April ni somni panga kumsang ni somni paruk inrin ni ani a in zawa in si baile vekule Iran pan tu ralthuam tamtak phur China Lawng pakhat chu Pacific tuipuya apil Iran rampan mek tu ralthuam tamtak phur China Lawng pakhat chu Pacific tuipuya ankal na kong thanglama apil hlok maya he che swana thlenga hian mi za som pakhat chuang ze chu chan chhuana na rang taka thoni lo chuan annun na der thong hle don ni inan soi khwa chiat ema wangin chan chhuana na tho ahar sal he a China sarkar point tun thlengin chan chuak tu tur timte anla tir chuak theilawani clear tle na sat wangin le tuifona san ema wangin he long hi apil ta nia shiata ni a long khal to te hian tuipui omdan tur hi anlo muniam deuh ni in alang he ralthuam phur long apil tak wang hian Iran sarkar ralthuam lama in puwa chana ati buai phalhe thea Israel le United States tinena anin kara thatlo laya hetiang thila thleng hi antan chiat nan na satak ani theani tun thleng hian he che swana hian thile damza chiat the ala nilawa khwa chiat ema wangin chanchin sha chian ala har sal he ani Iran khwa le tui tha anni chungchanga Europe media ten an ngoi tlat wangin Crown Prince Reza Pahlavi chuan na satakina soisel Crown Prince Reza Pahlavi chuan Europe chanchin bumi tele politician te chun na satakina soisela Islamic regime in rong taka Iran mi puite an tha na thu te ngai saklawa mula hau thlop tu thilti te chau an buai puitlat wangin an dem hle ni Stockholm le Berlina chanchin tharpuan chhuana an neya chanchin bumi za somnga chuangan in khoma ma se January ni riat le ni kwa a poi soilo mi singli zet tha ani na chungchang kha pakhat ma in zo nan zot lawani Pahlavi chuan Europe mi puite ne na thu cha soin karni liamta chungkhan Stockholm le Berlina chanchin tharpuan chhuana lian thamtak voini kaneya chanchin bumi za somnga chuangan lokala darkar ni chuang hun kan mangani ma se thil maktak chu khang chanchin bumi za somnga ti zinga pakhat main January ni riat le ni kwa a karam ko thlel lian taka Iran mi singli rong taka tha anni na chungchang khamin zot mi alawani ati sarkarin mi ashemdan thu te tar langin karni liamta chunga political prisoner sompakwa je ti hlumani na chungchang po tu man min zot lawa midang somni je thina ma chon turati anni kashil nu point an ngoi thapa zona engman neilo ati Pahlavi hian an fa ti hlo wanga lungai taka omnu le patitan dingin khongayan dila ma se chanchin bumi te ro an ngoi rengani hemi rual hian chanchin bumi te chuan kum somli pasari chung Iran mi puilo thatto tu hruai tu swalte laka America le Israel ten beipuyan thak na chu an soi sel na salhe a Tehran in tual thana kalpui mek le thil thleng mek nor na te shem na te khailum na te le political prisoner te chungcha ngai to ain thil hlui te an highlight zokani European Union a parliament member pakhat phei chuan Iran mi puite hian democracy an la muthei don lo ni in a soya hei Pahlavi chuan changle tin Iran mi puite hi democracy ma chon tur le muturin anin pe ring to a mi singli ze chu democracy wang hian an thi to ni an thi na hi thlonin ka chwa lawanga ti Crown Prince chuan atum ru zia tar langin European min trane mo tran loemo in chanchin bumi te hian an na an thoke mo thok loemo in politician te hi an huai mo huai loemo ke chuan karam le kami puite tan ka bezel donani ke ma ni chawa kan be angai ni point Iran hi ram zalen ani ma lo chu kan bezelang ati Europa mi chung nung te hian mi hring dik na le chanbo chungchang soinua man ti hle a ma se ama mi puite sangtel tha ching sarkar chu an khoi ngam pathung si ani an ngoi tlat na hian zalen na swal tu Iran mi huai sente chu phatsana fir fiak te tan thlamuana asiam sakzo kani Pahlavi le zalen na swala be mek tu Iran mi puite hian ne na chang turin Europe ho phalna an mamo lo in thak na tak tak chu tharum le chakna tanga lo omani a tol thatu ho ne na thalak dun mai mai ani lo Iran hian tun sarkar a tha hi aphuwa khothangram te hian ma son na ron thlen tu tur te an tran pui tur ani Trump a sarkar chuan China oil refinery le Iran tanker te chunga shemna khau takalek Trump administration chuan Iran in dona sum mu na nar ti siturin ma lian takala a China a oil refinery lian tak pakhat le Iran oil phur tu long company le tanker somli veze chu shemna apeni he malak na hian Iran oil tlom zo ka leitu ber China chu abitum ngal chuta Iran sumlak lu na nar ti bahla in na satakina metto tani Trump a hian thilte thammai mai ni lovin
Iran sarkar thlop tu le chom hlom tu pol lian tak tak te chu ataka shemna pe in abitum ta zokani he shemna hi Trump ale Qatar Emir ten Iran le Strait of Hormuz sungchang an soidun nuwa puanani a Qatar po in Pakistan in inremna siam turama alak na chu thlop bokani he hian sumle pai le inbiak na manga America in alok na le ahimna ahum himzia alantira firfiak thlop tu te summu na chu anho phui sak mekani Iran sarkar le ama thlop tu China te chuan he shemna hi antuar thokhat hlea he hian soiliam mai lova ataka na thok thei hruai tu ni zialan tirani Trump chuan Iran hruai tu lok tak tak te chu inbiak na do kana anuk nai mek President Trump chuan thuthuk na thar asiam le ta a United States chuan tuna hian Iran kai hruai tu le thunei tu lok tak tak te chu tlang takin anuk nai mek ani kar engamozat nornana satak an nei nu le bungrolu le chuan kongte andan tat nuwa America chakna wangin Iran hruai tu te chu an chiai hle a Trump an athil tumte apuitin tran mekani tuna chuan lemchan hruai tu te chu biak an ni to don lawa thutluk na siam thei tak tak te chau biak an ni to don ani Trump a hiana palai poimo Jared Kushner le Steve Witkoff te chu Pakistan a athira heta hian Iran ho tu te nen thil poimo tak relin anin bele don nia shiatani indona cholsan ritura inremna siam chungchang chu dinmun lo om taka ading meka mase America chuan thunei na zongjong akuta ahu mek thungani America dudan chu nuclear ralthuam nei lote tuipui lama him taka bungro phurtele Iran in firfiak te atran pui chinna ti top turan nor ani he malang na hi soisel tu ten engang point do viama se Trump achuan chakna manga remna zon alo tiam to angkhan ati puitling le ta ani Iran hian norna le remna an to bil le theidante maltaka nom theidante hri chiang to a bum na mangin ma an son don to lo ti te pon shetelani in remna an siam emo siam lo emo America first policy chuan ne na changdona tunma anga chaklo taka khovel ram dangte ne na indor thin hun khachu atop to ani Israel beina wangin Iran chu somle pai din mun chiat nan na satakara soi ngingin a ommek Iran hruai tu te chuan Israel laka anlading hetle ti soin lulul viau ma se thilkheng dik tak tarlan na din mun chuan Iran ram chu atla chenhe le ti alantir thungani Israel in na taka abe na sang sang te chuan Iran sarkar sumle pailak lu na nar berte ti chia a gas siam chhuana tangin zazela som pani steel siam chhuana tangin zazela somni pangale petrochemical siam chhuana tangin zazela somni pariat lai ti chia ani eile barman sang chomek pon avor to pathleng to a internet ti thi ani fo wangin sumdo na sang sang te boy pha ba ka na thok tur makta doi ni lai chan to bokani United Nations UN chuan Iran ram GDP hi zazela som point pali laya atlak niam thei thua soya he hian Iran mi makta doi li point pakhat chuang rethe na khur thuk zoka anuk lut don ani Tehran hian indona tap chak zola huai takin rong chuak thin ma se anmel ma tak tak chuan anram chunga alu khung to a chu anram mi pui dora thil leitur omumal to lo tele electric om lo reng tele an hruai tu te thutiam hlen lo wanga beidong to tak te hi anmel ma te chu anni Iran hruai tu te dam kho chhuana chu ralthuam le missile ani lovin kum tam tak chung sarkar lo chamna le ei rukna wanga an mi pui thinrim te hello tura dan cha na a ain ngat to zokani US in an block wanga Iran oil sum dona tu semek chan chuak turin oil phurna long upato takan mang Iran chuan kum som thum kalta an lo man to lo oil phurna long lian tak mai chu Khark Island oil da khom nan an mang le ta a he long na sha anti kum sang zakwa som kwa paruka siam le barrel makta doi ni leng hi anram oil lak chwa zazela som kwa vel an thon chwa na mun puilama muang changin an nuk pheime kani April ni som pathuma tanga US in blockade akal puya wanga Iran ram chunga oil da khom na mun te kha tak wangin hetiang hian ma an lata a Iran hian ni khata oil barrel makta doi khat vel siam chuak ring ma se ramdanga an thon chuak theilo thungani an oil da khom na ruak barrel makta doi som pathum vel leng chu akhat chakhle a Iran tan hian thutlok na har satak an siam felnan ni tlem te chau huna om to ni helong upato tak hian thok lak na hun darkar somli pariat chau asiam saktheya
chumi nuwa chuan Iran hian an oil lak chhuahna hmun te an kharangai to don ani Iran chimlama oil omna hmun poimo tak asmari le Banjestan te chu an sensitive le a chunga nor tu pressure a hniam ri lutuk chuan tuitling te le chir in siam te thlen theya chu chuan thilati chia thlen vek thei wangin malam huna ni khata barrel noi tam tak lak chhuah tura ti tlem thei ani he hi thiam taka ruwa manna an siam poni lova an oil da na turant lak cham to hle wang ti na zok ani Iranin aruk te a oil thon chu an tumna long te chu US sipaiten lo manin an lo kirtir zela blockade an lo pe hel ve thin na hian ni khata barrel maktadwai khatlak chhuah chu azo to thlot lo ani longlui le tuye kin ei chhia to manga ma anlak na hian oil da khol na turan nei to lo hle ti le US dan cha na chu khau to hle ti atar langani oil om na mun reservoir ni phung hi chu in biak nai mo thildang manga lo pumpel vengot chi ni lo Iran hian oil nga hlema se an ma lo ka harasat na lo thleng tur pumpel nan an longlui to tak chu anin nga na om chun anita ani Trump a sarkar treasury chuan Iran poisa mu na nara met phuya China refinery le aruka longtir chhuah te chunga hrek na thara siam bok Trump a kai shwai sarkar chuan Iran a firfia ka chet na thlen thrin tu sarkar laka na satakin hrek na pressure a kalpuya Treasury Secretary Scott Bessent chuan China a refinery lian tak pakhat hengli petrochemicals chunga hrek na thar anem ngetani he refinery hian Iran oil leina tan dollar tluk le dingon tam tak amang china he hrek na hian Iran a dan lawa thil phur kwal thin tu long le shipping company somli vel zit te po awam telani he malak na hian Iranin an thenom ram tele an thlo fir fiak Ralte be na na poisa an man thin na nar chu a met phuidon bokani Treasury Secretary Scott Bessent chuan chiang takin economic fury mang hian Iran sarkar sum mu na kan shekin Middle East a an pong por na kan dang chat dona tin nuclear ralthuam nei an tum na po kan ti top dona ni ati a soizel na President Trump amalak na hnuaya Treasury chuan Iranin khovel mun shanga an oil shal na ta na an man thin longte in biak rem pui tu tele alei tu zong te chu anor pil zel dona aruka sum dona le sum le pailama he thil vulian tu te chu US sarkar shek na laka an filhim lawang atibok China hengli petrochemical si Iranin oil shal na ber pakhatani a mandewa shek na khautok lo lai khan Iran shwai tu te hi achom nung sham thina ni ma se tuna chuana top to dona China le Iran thlop tu dang te po shia tir ani baka Iran nena sum an pe ni chuan an tuar ve don ani he thil hi thil thleng thu tani lo Iranin an chenom ram te avaw ring lai le nuclear ralthuam nei atum ring lai hian Trump atim te chuan Gulf ram te nen tang kopin Iran sarkar sum le pai nei dan te hai langa missile te an thlo fir fiak Ralte kutaral thuam pek na le an ral thuam siam na mason na ta na poisa an man thin te chu no phui sakmak an tumani Iran chuan Russia chu oil phurna kong poimwa a thloni na kaltir Iran chuan Strait of Hormuz kaltlanga long kalte kaltlang manthara siama Russia chu omol tira ramdang zong ero a choitir thungani he thil ti hi an ram pani tho hona thatwang ani a khotlang ram ten shek na an man point omzia nei lo ti atar lang bukani Strait of Hormuz hi khovela oil supply mun nga thena mun khatvel kaltlang na mun ani a Iran hian tuna chuan Russia ang ram thian te chu du sakin na thlonin kaltir ma se ramdangi ro chuan long pakhata dollar makta doi tam takan choi ngai to don ani he thili he biala America chau chhuana liaw ani a America chuan kum tam tak chungin biak na norna le tuipui chhevela ven him na thok to ma se Iran le Russia thoduna energy kongpoi mo bi ka dan tharan siam ero hi chu andang thei chuang lo ani Europe ram te chuan to na po energy man sang takan choi to a he thil Iran in du sak big ram ane na hian khothang ram te tan thila ti har sa zual dona Moscow le Tehran ro an tho ho na ting het zual sau thungani America hian thil omzia hi amma chonangai to a tunma dewa an chan let na ne bluetooth le in biak na top theilo an nei thin te khan he din mun hi athen ni berina lang khovel longkal na kong te veng hima hetianga thokho ram te lo dang chatur hian hroi tu chak le manro thok na tak ne ngai to ani ram sang thunei na du thar tu te hian he thil hi lomom ti hle ma se thudi ke ro chu tuikong poi mo tak te thunun na hi atlaniam tiala America chian ram te tan thil man ala sang zual zel don bokani
Donald Trump le Benjamin Netanyahu te chuan Iran sarkar le Lebanon nena inrem na tluan tling tak siam turin ma an la dun don. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan President Trump anen anin biak nuin thu chua puimo takania he shwai tu pani te na satakin an thokduna Iran nortot zual sau pa in Israel marthlang lama himna tluan tlinga om theinan ruwa man na tharan siam mekani Netanyahu chuan video manga thu chua asiama President Trump anen kanin biak na thalhia ani hian economy le ralthuam lama Iran hin na satakin anorani ati thokho tlat an ni thole Israel le Lebanon in kara inrem na ngetle omzinei tak om theinan ma an lak tran thua soiboka ma se Hezbollah ti chuan he inrem na hi ti chiat an tum ti kan chiang ani ti in a volok bok he shwai tu tha malak dan dik takani a Trump a hian shemna sang le ralthuam chakna mangin Iran sarkar hin na satakin anora firfiak te dudana nga thil kalti rem tilawani Netanyahu chuan Hezbollah te thil tum thalo tak chu tar langa chumi rual chuan Israel sipai te chu engang vo khan na po ma chon thei turin anin buat sai ring bokani kumtam tak chung firfiaka chetna le Iran in rolna nuwa tuna chuan chakna manga malak ani don ta a firfiak te ral thuam lak saka ramri ven him le thala kho ringot nilo ne na manga inrem na tak tak thlenti ran tumani America le Israel te andin nge dun na chau hi he bial ting he tura kong om chun le Islamist te be na laka himna kulpui tur choni United States chuan shemna sang pumpel tuma Iranin aruka oil an shal chhuana laka ngorle zwa zoka mala in hlotlin na an mu chomeka American sipai ten Iran ne na inzomna nei oil phurlong te chu tuipui chunga ni tam takemo mel sang tam takemo anzui ruchina anthil phurte anhlan chon ma chen an man sakchina ni ton naya hetianga oil phurlong manjinga sabain donara tifani le daraya te chu antelani Iran hian shemna sang te pumpel nan le atamber chu China shal turin aruk dewa longtlan shadow fleet tia shiat oil phurlong tam takan mang china hetiang dawa thil shalna tang hian kum khata dollar billion somli tanga dollar billion somnga vel an lalu china hei Iran ram thil thal chwa tanga poisa an mu zong zazela somkwa vel laiani he poisa mu hi Iran shwai tu ti chuan firfiak pol tran puinan te missile nuclear ralthuam siam nan te an mang china hetiang ani lai hian Iran mi puite chuan ritheina an tuar thungani US sarkar malak na hi a hlotling hle a hotu te chuan an kalna turkal kong te lo thli thlain a petu turte an chuya a hun taka an lo dang chat thina ni heng mi swal longa thokten tluang taka kalanga nin nga ilai le tuipui huam chunga ni riat je thunan man nuwa an chua ma de atanga an lo kam to US thanga chuan an tal ok ta thina ni hei chakna manga nortot na dik tak chu ni a inbiak na thui tak le inrem na chaklo tak te mang to lovin Iran sarkar poisa mu na dal tu tur malak na nget tak an mang zo kani oil phurlong man tin te hian hetianga aruka thokho sum manati heka alei tu turte ati hloba ka Iran ramin dona ral thuam lam malak na po anor to tial bukani Iran shwai tu te hian in biak na mangine mo shemna pumpel dan te la zong reng ma se US hian an thil ti dan aman phavek to ni in biak na ringot nilawa an poisa mu na nar ti cha sakhi hlotlin na tak chu ni a he malak na hian har satna abula tanga achin felba ka mun poimu a US chakzia atilang bokani President Trump ayo team te Iran ne na inrem na chungchang soipui turin Pakistana an thlok chuak don White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan thuthar puang chuakin President Trump achuan remna kong daptura amirin rolberte Steve Witkoff le Jared Kushner te chu voin April ni somni panga kumsang ni somni paruka hian Iran hotu tinen mai chana inbiak na nei turin Islamabad Pakistana athon don ti asoeni Caroline Leavitt chuan President Trump an alo soito angin Iran lam hian anron behmasa a mai chana inbiak na nei hian ron nge na ni chuwangin President hian an thu soitur te ngai thaturin Steve le Jared te hiatir chuakani ti inanem heta Vice President J.D. Vance po hein biak na hian masona duam takanei chuan telvengal mai thei turin ein pe reng bok he malak na hi Trump an chakna manga remna azon thindan kalphung takani a in remna thar an nei nuwa Iran hian in biak na nei aron dil ta ni he Obama hun laya indu sakna na satak pekemo tharum tho ching te ne na in biak na
chaklo tak ang kha ni to lawang Trump atho pui nai ber te hian chak takin ma an la a America ta na thil thaber turte Iran in nuclear ralthuam an siam turti top saktele thil dang eng emone na boina an siam thin ti top turin an thok chuak don ani he in biak na hian lo tlin na tlo tak ane nge be se ni a kan sha thewangin America first ti omzia chu chakna manga dokan khatki la in biak na hi ni a ngin na tlom tak ne na in biak na nei ro a huam tel lo Iran chuan ralthuam siam theina khop uranium an khol khom reng lain dot manga an nuclear program ti ming chetua US le Israel te an pu le ta Iran chuan an nuclear program chungchanga kumsum ni chungzet US le Israel ten dot mangin an kalpui to tin an soisel non le a he thili ralthuam siam chol san tura in biak na nei lai thleng ani a tin tu nai khan Iran mun pui mo tak tak te be ani bok Tehran hian uranium za somruk zet thiang hlim kilogram zatam takan khol khom to a he ralthuam siam na khop thilani baka bom tam tak siam na man the ngalani US intelligence le IAEA te chuan Iran nuclear program hian man mana khan ram ria pel to ti anlo vo khan to a boman siam ngei ti fin fiana lo omlo ma se thil lo om takani to ma se Iran chuan an khol te her kwal zel an la du'a khothlang ram te ro chuan he lo om hi ti re ve kan phu thung thil kal to kan thler chuan heng ram hruai tu te remna thu tiam rin hi thil a thla kani a an thil ti dana tang hian ing tik lai puin ralthuam an siam chuak thei ti hriat ani America le Israel ti han do tan puang zar lawa thil lo om tak tak an ma chhona ni zok jihadi sarkar bom siam chuak trep to tu te hi lo tlin tir phalchi an ni lo in biak na chak tok lo chuan beina thlen tam ting dona chuwangin na sataka nor chun zom zela hun to ani missile drone voice sang ni zariat zet manga be kan ni nuwa Iran rin le na chan turom to lo ti in UAE advisor chuan a soi UAE presidential advisor Anwar Gargas chuan Iran ne na man mo taka inrem na siam tum tu te su thudik ma chon turina shila Anwar Gargas chuan chiang takin missile drone voice sang ni zariat zet manga be kan ni nuwa hian rin na chungchang hi chumin soipui du to su rin na hi lo om le poni se kum tam tak adu to don ani ti ina soi Anwar Gargas chuan he be na hian sipai mun te ain mi pui chen na mun le energy infrastructure te abitum jok ti asoi chiang le a be an to zong zong atanga za zela somkwa paruk chu dan be man ni ma se Iran thil ti tum chu chiang le a Iran hian mun la dewa tanga kavak mai lovin gal from nun na nar tak abitum ani Anwar Gargas chuan Iran chu he bial chunga mel malian ber ani thosoya ngetaka intiam na le engkim fin fia na te omma sa ni ngot lo chuan inzom na thar siam le chu thil the ani lo tho soibok he in phatsan na nuwa hian engma pa ngai to don lo ani gal from te chu anding heta an mi puite anta nan din tat ba ka tuna chuan engkim mutlang vekin malam an thlir to ani Iran in huang taw taka abe na hian ama bok avoleta khovel laka amal tlat pha ba ka chaklo na hian ralthuam manga be na hi pa chaknai ro chuan za omna thlen ti afia le ta ni Iran in missile manga ti chiat an tum to na chu thu mai main asiam thathei to lawang Iran chuan in dawa thlanga athil ti ra e ro tuna hian a seng mek zelani Trump an ma alak na achol puiri na hian Iran laka ne na tluan tlinga thlen don President Donald Trump achuan America mel ma te chu fing takin abituma sipai chakna tharui chu man reng tlak in rem na le chakna ro pui tak mangin rem na athlenani Operation Epic Fury chuan hun relo te chungin Iran nuclear siam tumna te an missile khol khom te an tui sipai te le firfiak an thlop thin na te chu ati chheveka hemi wang hian Iran hruai tu te chu in ka haidil turin le Strait of Hormuz hong le turin an nor luyani Mase Trump hian in kimti chiat vekani thu puan ngal aman mo puilawa thilian thamjok be sein alaman mo duri lo bokani White House athwa soinu nung bera Trump chuan relo te ka chol de ta hun ka pe ni inrem na thaber siam ka du ti ina soi tuna hian Iran hin na takina be chunjom theirenga kumtam tak chung tho chuak theilo le firfiak thil ti chunjom theilo turina siam the ni ma se inrem na siam thiam tak Trump hian America chakna chu Iran atanga hlom lo chuak reng thin ti to plen the na tur inrem na siam na na mang zo kani Obama hun laya firfiak te kuta sum pe thin tu inrem na chaklo tak angkha ni to lawanga he hi chakna manga rem na dik tak thlen na ni soisel tu ten
ahun mandan chungchanga social nan nei lain Trump achuan nena lian taka thlen to a Iran sarkar ang hinga an thlo firfiak polte an tlan sia a energy market a himle to ba ka America po ama ain aloro pui to zokani leftist lamten chiat na thlengdon ti anlo soilok na chu Trump an adik lo zia mu tir le ta a chakna manga remna thlen hi tongkam mai ani lo ba ka America first policy chu a hlo thling ta ani tuna chuan kum som thum liam ta a firfiak te chena lian tak tak thleng tele tun thlenga firfiak polte khovel puma anin zar phardan chui chiana ilo ngai thak chun zomang firfiak te poi khoina chu thup bohlenin a om theilawa engtik ni ai mo hunin aron her chwa pui mai thin file poi mo theng hil to nuwa te thuruk von thatna hmuna tele khovelin angai tha to mingte phena ain thup thina ti chuan engtik ni ai mo sia chwa tharle mai nilovin rorel na dikot kaya atakin aroin lar le ta thina ni kumsum thum liam ta khan Latin America borua ka thlotheina pakhata puak dara poi soilo mi pa meichia le chungkwa atam jok juda te chu an thil ti swalwang ni mia lovin anni na wangotin mit khap kar lawa annun na lak sakani a hemi ma chia hian Argentina rama juda te omkhom na poi khoina rap thlak tak a thleng bokani ram sangdai anina a ati tu te ro thumunan ni an ngai dan le thil tum athum huna Middle East ram pelin tha azar pharani kumtam tak chung chu khovelin ma langam lawa politics inati boiba ka thudik chu ngoi bo puin a ombokani rorel na dikpo akhomwan pha a hei thil harsa ni wang nilovin a boi thak wang zokin malak ani talawani ma se voina chuan chu ngoi ring na chu ti cha anita a chu poi khoina in nam noi latak le athurwal puite phena kumtam tak lo biruto zon chwa na tho mek chu dananga malak na satli ani lawa hunin an swal na te athai bo mai ring tu pol sang sang te hena thucha poimo tak athai bo do lo ni ti shatir na ani zok mitam takin an pomdu lo Israel in kumtam tak chung alo soito thin chu Hezbollah hi ram ria ralthuam keng pol satli an ni lo ti hi ni Lebanon chimlama chawnin zar pharlawa khovel puma in nim phumin thom nei lo le do thei takin thuk taka zungan kayani tin tanker tenen anon kallawa passport nen anon kal jok thin sarkarin rel bolna chunga te sumdon na konga te jinveiwa na konga te le politics in zom na mangte nanin khwa thina thliar kar la tak tak te chu anin nga na mun puya an siama palai na manga inven him thin ba ka thom nei mi alovin beru ta changa Latin America thlengin an kut moran rolani Islam sa khwa hian a phenaral thuam keng pol din amamo lawa thlo theina bum kam ti puwa te emo aru ka pol din te amamo heklo ading hedrengani ti fianan poi soilo te thisen chwa amamo lo voina kan thil mu mek te hi mi pakhat anramalak let satli aina thuk zoka thimjinga le inven himna nuaya kumkhwa kaltlang theitura ingai anin real bolna tluk chhia chho mek na ni bok Lebanon ram ngei poina tuara sarkar chunga sarkar din te thunun na nuaya omin indona le remna thurel turin mi puite kuta thunei na om tolawa ram dangte opna wang nilovin achung lama tangin ram zelin na le thunei na chuti chhiatin omani ti chuan tuna chuan khovelin atopa topa thil thleng in zom khom chhodan te chu a thithiam tanta hei bial pakhata buaina ani tolawa khovel huwa pa buaina ni ngaidan be chana poldin te politics ne na inzom poi khoina tele thiamin chanran chunga nunron na satakani tin Israel te indona hi an marlam ram ria chawani lawa kumsom tam tak chunga an lodin ti chia a thia dar tura tumro na satak ngai he khovel huwa pa anin real bol na lian tak laka hian ani zok ti chuan ro rel na dik chu topa lo thlen meu chuan kumsom thum nuwa poni seral thuam puak thom ai ringin thucha aron puang chuak thinani khomwal pui sang sanga tlan chethein sarkar te phena po biru thein thil swal ti to chu hun liam ta kan phum bo ani theye mase chung laka chuan I filhim kum khwa ngai don lo achan chu ro rel na dikhe aroin lan le huna tu phal nama alama sangai lawani Vice Admiral John Fozzie Miller chuan blockade wangin Iran ro rel tu te chu an ke chemeka thilkal mang po in thak danglam tran ta hle ti ina soi nafsen commander Louis John Fozzie Miller chuan Trump an Iran blockade akal pui chu an ruwa manang chein a thok thale ti anem ngeta Fox News in akomna Miller chuan thilkal mangin thak danglam me khi kan mutran to takzitin ka sia rorel tu te an ke chiat na sajia po kan hrichiang to hlea
ro rel na an chel chun zom the nan he dan pin na hian ngong ani na sajia po kan che thiam to le ni chu wangin ma kan son le in ka sia ti in a soi sen komina tarlan danin longsom thum pali lai chu Iran pan lawa mun dang pan jok turin kong son sak an ni to ti nem nge ani bok kum tam tak chung shwai tu chak lo tak noya Iran rama ro rel tu ten Strait of Hormuz an lo ta nei to na le fir fiak pol ten hena suman lo pek thin na te chu ti to palo ni ta a thei to panor an ni ta ka chuan ra tha chhuwa tran ta ani Iran ro rel na chu ke chheme ka longte po kirti ran ni ba ka America chuan a theina tak tak mangin longte zalen tak an tlan theinan ma alata a infiam na huna om to lawa dan pinna blockade thian a khoina to hle ani Pavang Kehchhe hero. tu tangi Nang mata. pavar thave khating ka nei mi Higher washing machine in kasuk sak chelom. 5-star rating ani avangin current a hello ema vortex pulsator amana vangin thomno aso 5B clay. Tafen glass amana vangin pona da pon a ing cheve mai thelo ani. Chung ko tam takin pon lama te washing machine kan da China wangin amoy chiat ve mai lau nan abatan om na bikhi tafen glass a khutor vekin anon siama. Higher washing machine hi in lamang ve cheu don nia. khati zong kha tun tumata na kan ron ti chwale thei ti chu ni e